Okoyangi e gwenge ma Kasoko e kaunti ma Bungoma sani koro kwayo ratiro kowuok kuom sirikal bang' ka wuodgi nogo kod jatend jopuonjre kata prefects manomi chik makamano gi jalup jatend sikundno moyangi kaka Daniel Mwatuni. E lipot manochiw tarik 29 dwe mar adek higani, japuonjreno kod jowadgi moko 4 mane wachore ni nokwalo mumbe 5 nolornegi e klas mar wer kata e klas kanyo kama ne giyude chwat kitiyo gi tonde mag kompyuta, apat kod nyono gagwecho gino manoweyo japuonjreno kod hinyruok e lumbrune mar onding'e kod ng'ute. Bang' kanyo japuonjreno nomi barua mar riembe skundno, gino manokelo chandruok mar paro. Nimetulia jioni na rafiki yangu, napiga story nyuma ya darasa tukiandika vitu zetu hapo. Nimemalizana na yeye, nikaenda washroom. Toka washroom ndo narudi darasa, nikakujiwa na 3 prefects from the same class wenye nilikuwa nao. Wananiambia, Jeremy, kidogo tuende hivi. Basi tumeenda, akanipiga kofi, akanivuta ndani, ingia. Mimi nikaingia, anza kuniuliza maswali. Kijana vile alitibiwa, aliumia, kwanza nikapeleka the nearest dispensary ya government. Nikapeleka police station kuripoti hiyo incident. Nikarudi nikapeleka Moi Teaching and Referral Hospital. Akatibiwa, akapigwa x-ray, lab work zikafanywa, akapewa madawa. Dressing zikafanywa kwa hizo vidonda zake zile ali sustain hizo injuries. Akaenda shule. So from the time ilibidi nimtransfer from that school. Since the time alitibiwa the initial treatment mpaka saizi amekuwa on follow up, amekuja